Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, худованд нигаҳбон боша. Бародарои азиз, имрӯз мо ба ризоги Аллоҳ ба хости Парвардигор рафтем ба пеши бародарони муҳоҷир ки қарор доштанд дар аэропорти Жуковский. Алҳамдулиллоҳ рафтем, хабаршон гирифтем, созанд, тенҷанд. Хирсандишон ҳамияе ки бародарои меҳрубон саҳари соати 11:30 ваъдашон карданд ки регистратсия доранд. Иншааллоҳ ба ризоги Аллоҳ парвоз мекунанд, бародаро мераванд. Ма чӣ гуфтанам бародаро? Ма гуфтанем ки шахсое ки то ҳамин рӯза дар ҳаққи ҳамин бародаро хизмат карданд, хайр карданд ки имрӯз ин бародаро то имрӯз намонданд, гишнаву ташна намонданд. Шахсое ки дуо карданд дар ҳаққи ин бародаро, ма аз тани ин бародаро миннатдоригии хидмат ба шумо баён мекунам. Худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Хусусан як бародари дигаре ба номи Суҳроб бародар зангмон зад, хай михел ғалти дем. Аллоҳ худаш, Аллоҳ мега вақте нияти пок дошта бошӣ, ҳамаш корат барор мегирад. Бародар мода занг зад ба номи Суҳроб, меояд таксия ки ака ма худам мег аймо калонай бародар, аймо калонай ака ма миём хонат мегирам, мебарамад, бо мегардонам, хонат мебарамад. Алҳамдулиллоҳ омад гирифтмон, бурдмон, бо гардон овардмон. ин бародар ин корора кард, аз барои Аллоҳ кард. аввалаш аз барои Аллоҳ кард, баъд барои наву муҳоҷиро кард, бародарое ки дар оҷа ҳозир ҳузур доранд. баъд бародар қатъи пурсипос кардем. ин бародар ферма дошта даста. Аллоҳ баракаташ бита, худованд айда молу мулкша зиёд куна. бовар кунен, яд инсони хуб да. бо камкам блогерия намекард даста. як канал дошта барои ҳамин бизнеси худаш. аз шумо хоҳиш мекунам бародаро, ҳамин бародар аз барои Аллоҳ кард ҳамин кора. шумо ма селкаи канали ҳамира дар ми таҳ мемонам. илтимос шумо будурен аз барои Аллоҳ, ҳеҷ набдаса як медоред дар муҷа подписатсияш мекунӣ, мебрӯй мерай тамом бародар. илтимос гафи мара дар замин намонен, аз барои Аллоҳ ҳамин кора кунен, беҳтарин мешавад. Аллоҳи меҳрубон ҳаматона нигаҳбон бошад. хай ма мемонам ки бародаро чӣ гуфтанд, чӣ нагуфтанд. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. بیا یه نه جمع شکو بچه یه جمع شه بچه همه آدمی که خون هم قدرسوری کرد همی جای یه مثال در قطعه خوبات نه یه همی آدم اکای لندری مندورای اکای مثال kanali Hakcu. Hakcu hami odam var. Hami khona ayrı cevap, hami odam da. Hami çiğ, hami promat, avalin derece odam, hami odam var. Maksad hami hizmetli hami odam hami şahsa, misal kaç çiğ, misal da zat khona partok yok, misal çiğ dikkat nakat, yine her odam ama mesela her odam da. Hem de sırama da bu var. Muy garip mazlum baktı. Tamam, baraka olsun. Abacağım diyor. Hem cahan apatı sıkıntılar. Hadi git buradan bir şey olmadı. Oo ya. Baba. بوار تو نمی خودم شویده یکم کسان اون همی چه موزیکای نهم من جام شکو یکم این بوار کاز همی دانی بریم همی ناس تو کت اثر بلوگ میزنه. این هم بگن اگر چقدر تو آتی دروی تو خوش آدالی کن. برای چی؟ برای کی همی میان هر گپی نو حق میزنن و اسم میزنن. کارتاوی کردم. بانام شما کارتاوی کردم. ای چور روشید همیشه اینا رفت. این نداره ما چی میتونیم.
نمیدونم که مقصدش چیه اگه که بلد نه خوش شکایت نیست شکایت نیست همین سر مونده طوله را جور افهم شکایت اون اکی بلا قیمو یکی گذاشت Acá, e senhor, cara que apanha. Mon bio ya. Yok diyor mamın farkı. Da surat bat. Telefon ya go tabii ki misal ki amuk dedi ki o dedi ya zap şam ekmek var da. Maksat hayır ki o ciro mu tabii ki. Sol bat hamu surat da memnun ama kasa. Hala katif şadat misal. Öyle karantin da mı bari mi konu canabi. Na mega ki. Tojikiston City Zhukovskiy meshava. Alacağız zaten muhatmış kaldı. O da belki hemen avam katımı olur. Ama o da langari kuftani o da mani şarkı hakcuy. Kalau geri misal hak kazan mezana hak çizer kazan mezana ani ruh kawan. Kawan çizer o da muhatmış. Tarif amcam o da. Ham manur. یگان گام خیلی بودم این نازن لوگت لوگت نازن یگان مدت و حق همیزنه تو با میگن چیکار میکنن سوالش روسته Yolda mı falan در سایت شمال چیزی میخوای ملایسی روز نبود که تو 5-6 نفر از آن نمیزد میگفت که نورو تاکه دنگاری داد خمایده چایده وردیم برای مهاجران گفتم بیام مثال در کوته همین در مروجیات میکنی خورتا بود میکنن আমি বাংলা টিম আমি dünya kuşağı oldu kalmak için. Bugün de şahı. Böyle ki tablolar açıyor. Romanlar şahı alıp tablolar uzak kaçıyor. همه خلاف نه همه خلاف Ama çıkmalar ما شخصا خودم برای همین برادر لنگری همین را گفتنیم که در حقش لاینه در حقش بسیار دعای ای لایدم قیمت با ای لایدم قیمت ای بهترین چیه این یک در نامه امونش در اشتراکی تمام دیگه این موجود حد در این 5 روزی که استاد همه محتاج رفتن بودن خدمت‌های را هیچ وقت فراموش نمیکنه کسی نباشه برادر اهل مسلمان باشه ان شاء الله از لایک در بهترین جا رفتن سخن خوبی برادر مسلمان همیه که مقصد یک همدردی کردن برای ما یاردم کردیم مقصد شخصا همی بچه‌ای که چند کسی بودیم در این پرواز محتاج رفتن بودیم ان شاء الله به دستگیری ای اولش خداوند به دستگیری این سبب ای ان شاء الله به یاردمش باز هم کسا ما برای همین آدم از صدق دل خیلی از صدق دل دوام میکنیم تا وقتی هستیم دوام میکنیم هیچ وقت فراموش نمیشه و خدمت در جایی که بشینیم شخصا خودم ما میگم که برادر بود برام مقصد محتاج اومدم یک همین آدم کرد درجه‌های مقصد چیکار داره خداوند هم خیلی برادر رو زیاد کنه صد میکنیم دافش دوام میکنیم ان شاء الله خداوند عزیز زیاد کنه بعد آخر ما یک چیز بگم که ما سبب شدیم بله اولش پرونده انا
раҳмат наву бародарои дар бигӯем ки занг задан буда акай маълум бисёр бародарои ҷа буданд бисёр бародаро برادرای خیرکاری هم دعا کنیم با کباب و бародарое ки хайр кардиян вай кардиян در آخر گفتنیم که همین لایک فراموش نکنید انشالله هر دکتر دانشجو که ما تماشا کنیم بالا عذاب داریم ویدیو بهترین نه برای برادرها این همیش برای اتباع سرد همیش خودش میگه لایک کرده بهترین لایک است قیمتترین لایک است توش تو کدوم می نویسد که خودت نمیرسی ایتن تو ما بودم دمیجا لبوی ساشتگا ما 5 روز ایتن تو دانجا ما بودم تو بول لایک بزن تو کدومش گپ داره نه با توپاگا البته دانجا این بو بیا خداوند جزای خیر کرد یکی رحمت برادر خطی همینطوری برادران بسیار بچه التماس همه ایرپورت ماله شو ماله گاز اکای محمد ماله خوب بازار بالو نگاه اکل انگاری سلامت باشه یا برگر خدا نگهبانت باشه بهترین شلو دامه یک بار دیگه سلام علیکم برادرها خیلی که ما گفت بودیم اینا اومدیم و همینجا خیلی چندین تا دشمن خورد کرده و الله سپردگی تونه ما یکم گپ لیش نداریم هیچی نداریم انا ایمو دزور ای پروردگار دیگه یکم کس نیست با ما خاطر انا ما منم نمیکنیم خیلی برادرها را دیدین ختون همتون با چشم حال برای همقدر انا اینا اگر ساعت 11 انشالله باریزاگی پروردگار میروان انشالله ما گفتیم ما هم قدر گفتیم که صبر کنین همش میشود نه برادر در رحمت کلام که نه الله نگاهش داره اینای برادر انا چند روز نجایی 5 روز شد اینای برادر در میجای 5 روز شد 4 تا کودک نمیجا دارم پیش کودکام هم نرفتم پیش زنم هم نرفتم روی خاطری حقجویی برادرمون نمیجا دبری برادرای موجود چفت استادگیم لبویتش میدونن و همه برادرها باور کنیم با 2 minut پس قطعی همه آدم براد علاقه داریم پراموینم خیلی کامera قطعی همه احوال برادرها همین برادر دیدگی همه برادر من رنگ شما میشناسم الله شاهد این رنگ شما میشناسمش نه که ما دست برادری دادگیم همه تون قطعی برادریم الله نگهبان تو باشه گاب نیست که محمد زنده باشه با پرمیا متحریم در خدمت